Staklena upeka, kuhat 14 kuna. Kanta, zidarska. Saja hvala, kaj ne vidiš kaj se... 10 litara, 5 kuna. Bila je 6,90. Koliko tu lepila zide? Ja malo, ja, ali imate samo za žbuko, 65 litri. Sniženje 49,90, sniženje 39,99. To se spoti. Joj, snima. Sad je stigao. Sad ti čitaj, da čujemo kaj još ima. Bez kamere, molim. Bom ja to bom zrezal. Sredstvo za osnovno čiščenje mramora. Četrove vesti je gledal, ali nekaj nemam testi tu. Doma, neki 10 godin ne dosta. Dugo? Kaj pa ne veš tudi? Napolitanke si zimem. Ponudite se, dečki. Doma bi spal.